Aha, kawe in kadajin danyu ka pego gweji me go yano ma wen chibayan. Iwiti ga saga squad ji meikak in daji danaki in dayan wa kai ga sima. Mina wago shindigo nishinabe in kazuyan. Mina wago Anton kema Tony Troyer indigena kaz jaganashi kazuyan. Higo ga ingi natawi ma iwiti sa Ngama squawa ko kag beisho ma gama squawa ko kag ingi gikinu magu dash awas hiviti kya ningabi no hiviti bemeji kamak gikinu ma di vigamigo ingi gikinu magu dash no maya ishkam in baba madis nongam in danuki in daji anuki hiviti wabanung kya mino aking asian akadik ima dash gabegi kenda so vigamigo in danuki. And would you like to share with us a story? And I should explain, they don't hear my questions at all. It's mainly always just the speaker who's talking. Mm-hmm. So just, when you tell something, it's like, if I ask you something later, it's like, not to just say yes, because they won't know. Mm-hmm. It's like just saying it like a story. Nahawa, inge kendan wenji, o jigade go sa ejigek o mizanate sek. Mino ago ejina naga de wendaman, you sa gidin wewin enan, anishina bema win. Appene in denena ma beje kakki wenzi ban, nibagijik ejina kazo ban. Mino a abeding, nga we do kawak, appene gengi we do kawa. Abeding dash gaiji kinu mo gaiji we do kawak, hima in daji mani do ket. Geget sa ngi a yamin bindigyu. Wigi waming minawa kanama de biango ma windash mietago jibuemot heji mani duket kawin wi kao ki abaje tusin yu jagana shimuin minawa gi yayango ma hausa ki wenzi ban zezi kaki pazigui hogi wabendan gego ka onji nishkadezit minawa gaji zagangi ma wigi wami hima dashago jingi Kika kigedo jagana shimung mio o gaekedot jagana shimung dash kiekedo o gawin wika ninisedo tago sin gishpin abaje tuyan yu jagana shimuin mi ekedot gawin manito onisedo tazinyo jagana shimuin mio enji abaje tuyan yo anishina bemuin apane itash Kishpenaboji tuyani Nishinabe muin. Ngawin Nishinabe gonisdo tanzinawa USA katuyan. Miwenji zaga amano ma. Niji jakagononagok. Jagana shimunk. Jawinda monagok o. Pani madasho gi konodan yu. Wa gaunji nishkadezito. Gaiji wabendan gego. Gawinichigeyan. Mikia gaiji gi kendaman. Eji apitain dagwak. Eni jabadak gidin wevin inan yo jabuemo en apane mi wenji ge kendaman gishbin wanising yo sa o jabuemo en and the wanishinuganishanabik kawin geabi ganishanabe simen gishbin wanituyang in den wevin inan miu ge kendaman mi wenji apitain dagwak yo sa eje chige jiwidu kage gwevene Weni jibimad sivinagaki o jibuemuin. Nigan akego gagi genik. Gishpin anishinabeg wa ayawa doma nigan. Okay, next I'd like to ask you about what you talked about at this conference, which is motivating students and what you would like to share with us about that. Yeah, hapane in gogwejimiguk. Nijin shinabek jigagigil duan jiganodaman yu gapish chigayan in bimad siwining nin gaunji gaiji nandigi kendaman yu jibuemuin apane anishinabek o zanagain danawa yu eji chigewat eji nandigi kendamawad yu jibuemuin gema geji gogwe giknu ma gewat gegetago zanagad yu jibuemuin itash Newinda mawak, gego baba mendang gego niyo eji zanagak o jibuemowin.
Inge kenda no o kai nakamigak in bimad sivini. Mi wenji enendaman da bimad sivinagak. Ga ko medaso bibunagak ingoji go. Gawin ingi netanishina bemusin yopi. Ingi kendanan nije kedonan yopi. Buju mino amigo ech migo miniki kendaman yopi. Nongam dash jingishinan jinebayan ani nagoshik. In bawajige anishina bemong. Mino ago eji na naga de wendaman gai nakamigak. Gegetta go inge kenda no o. Mino a wenji kanodaman no o. Gawin niwi dajime disasin. Mi etago jiwinda monago ke jiwinda mawagwa nijinishinabe menanik. Gishpin gashke toya ninja ejit chigeyan. Bushke uya wa gashke toja ejit chiget gewin. Gegetta go da enakamegat. Mino ago eji enenamag indanis apane ni janis. Apane in kaganona nishina bemong. Mino a eji kanonag eji gagizomak eji maudisag. Apane go indabaji toni osa o jibuemo win. Mino a eji kanonag gegetta go nisto tani ekato ya. Mino ago gishpin wa yang gego. Mino a abaji tudio yusa jagana shimuin. In kaganona nishina bemong geta. Mino a nuindamo a wegonen wa ayaman. Gawin inisadotasi niyo ekato yun. Abeding mino a ekidon. Gema gogweji machine nishina bemong. Mino a kananaga de wenda. Mi kia eji abadak yo jiboemo in. Eji kaganona diyang in danis geinin. Mino ago ishkam ego o gekenda niyo gedin wevin inan. Mi etago niso bibunigezi o pi. Mino ago eji wabandama niyo nakamigak. Inge kenda yo o. Gegetago da bimadisivinagak yo jiboemo in. Ga kome daso bibunagak ingoji go. Gawin indagi ekitosin da bimadisivinagak yo jiboemo in. Nongam dash gegetago inge kendan wa bimadisivinagak. Gawin da wani sinzinun megwa bimadisianin. Mino a ishkam eji apitazid indanisim inge kendan o. Gawin da wani sinzinun megwa bimadizid gewin. Gawin dagi ekitosin ga kome daso bibunagak ingoji go. Mi wenji enendaman inishinabik geabita ayawa goma niga. Mino a da bimadisivinagak yo jibuemo win. Eji gagiza magwa ingyo. Gagiza magig ingyo sa nijinishinabe menanik. Gegetago niwinda mawaga pane. Je nenda mawadi yo. Weweni je anukiwa jinandige kenda mawadi yo jibuemo win. Gegetago o gagashkitu nawa gishpin misawenda mawad. Je ayamawad. Mino a anukiwa denigok. Mi nenda maneji. Gagweji migo yan apane je kanodaman yo gej chigewad nishinabik. Jinandige kenda mawad. Gegetago dae nakamigak. Gishpin enigok. Anukiwa je nakamigak. Mige kendaman. Apane kanodan yusa gaj chigeyan ban in bimadisivininge. Gaj jinandige kendaman. Ngige kinu mago. Iwitisa gabege kendaso wigamigung. Mina wago gaj yabaji tuyan. Gagigado makakunsan. Mina waga gikinu mago yan. Ojibia man. Mina wa winda mago yan gego. Kape winda mawiwadin kyo. Neitani shinabe mujik. Anojigo gego ingi dajindan. Ingi abaji tun. Gaj jinandige kendaman. Itash yo niwi dajindan. Ga gikinu mawiwadin kyo getchia ya ak. Nawa jay pitizi jig kendamawadi o jiboemuin. Anishinabig no maya anishinabig o wanenda nawa jaba jiawa do the same aniwa. Gegetago api tendago anishinabig jaba jiawa do the same aniwa. Gegetago indajit chigemin apane. Api bejina ga kanona go awsa. Akiwenzi money to education a kazot.
Ingi kaganona eviti bimijigamag eviti gabege kendaso vigamigum bimijigamag etik. Minawa ingi kaganona. Windash gawin ingi ingi anabisi nima ga tajina nibo yan babia ga wakanonak. Mitago ga anabit ima wa sechiganing. Gawin ogi gawin gi nabisin ga tajina nibo yan. In bangi go ingi akaj ingi zeges ga jina nibo yan ima. Windash ogi oji biyan gego ima mazana igani. Minawa ogi webenani yo. Ogi oji biyan gego minawa. Mitago anabit wa sechigani. Minawa gi koikita ima inabit ga tajina nibo ya. Minawa ngi piminig yung mazana igas. Oma ngi oji biyan gego. Gishpinwa nandagi kendaman gego. Akowe gida nandagi kendan o. Ima dash ki oji biya gade o. Weni gi pinazikon gego chigo gweji menan sanongam. Gimini na sema. Mi ga oji biya gadik. Akowe gida gi kendan o. Bani ma dash ki kamaji tamen. Mi ga pewinda maweda kiwenzi manitugijik. Ingi kiwe megwa o da biya weyan. Ingi kanawabendan yo. Minawa piga ga dagushinani witi endayan ge ajangi ge kendan. Itash gawin zezika endagi kaganona sina manitugijik. Pani madash ingi kaganona. Ingi kedwe weni ge pinaziko ngego jigo gweji menan sanongam. Minawago giminin osema. Ingi mina sema. Minawa gi ikito na hao wagosh. Kita maji tamen. Ingi pe maji widukawigo hokiwenzi. Ingi kikinu ma gego ima osema. Apanege ingi abaja oseman ga jinandige kendaman yo jibwe muin. Minawa debishku abeding. Ingi mawadisa beji ga kiwenzi ban. Yewitiga mskwawa kukak. Nigani bines kirjina kazo. Minawa ingi mawadisa ma enda o wakai gasi. Ingi mina seman. Wewe nigi pinazi kon gego jigo gweji minan sanonga. Gimini na seman. Gimina seman. Indaga shkena gikinu a mawishin gego yu ojibwe mawin. Anishin abe mo tawishin. Zezi kawine gi pazigui mino gani majat. Haya anishwen shi majat. Ninda shwina gawin ingi ke kendisin gawin shi majat. Ingi namadab owa kai gani. Windash ki jai witi abibining ima owa kai gani. Ingi nondawa. Ingi zegis ka namadab yan. Nishwin. Kanabaj ingi wanichige. Kanabaj ingi wanigijwe. Namanjito ka chige yan ban. Pani madash ki ojegiwe o kiwenzi ban. Minawa o kitakona na seman o ninjini. Naha, wiwe sens. Giwi mina na seman gegin. Jimi gwechi wina. Gipe ishayan janandige kendaman. Iu hasa anishana bemuin. Geget. Gikawidu kun. Ingiik. Mika pigikinu mawit. Asema. Mashkawizi, mashkawadezi o sema. Minawa apane ejikanonak manito ejikanonak nijinishanabe ejikanonak kichia ya nimekwenema inda sema. Ingi abaja sema napane jigogweji magaw manito jibago sena magaw manito jishawenimit. Miga onji widu kagu yan. Miga onji ke kendaman yu sa bangigo ke kendaman ge abigo nande ke kendaman. Itash ke getago ne widu kaguk manituk eji abajag in the same man. Ke getago ne widu kaguk ingyu no ajay pitisijik ke kendasojik ke chia ya ak eji abajag in the same man. Api tendagwat nishanabe gapene abajado the same man. Miyo gage kinua maguyan. Anojigo gego ingi chige. Ingi kendan dawaj nishanabe. Apane jaba jituat. Yu so jibwemuin.
Gishpin wa nandige kenda mawat, gemage gishpin wa giknu mage wat. Apane Anishinaabe go gano danawa yo jibuemo in jagana shimong. Geget go dawanisin gishpin in akamigak. Itash gishpin abajetuya in the nuevin inan. Apane geget go de bemad sivinagak. Omanish de guaning, oman deing. Mikia waji bemad sivinagak yo jibuemo win. Mina wagoa gishpin wa nijo gijwe da wia. O da abajetuna nij in wewinan. Gishpin wa bejigo gijwe teta. Daijuebisi dibishko ejuebisi nishinabeg no maya. Miete go jagana shimot. Itash gishpin wa nijo gijwe do da abajetuna nij. Gishpin wa nishinabemo teta. Gishpin wa nishinabewid eta. O da abajetunyo nishinabemo in eta. Miyogi kendaman mije twaya nin. Migo memoich. Well, you brought my attention to something that I feel very humbled about, is that I have forgotten the most important part of beginning, which was that I have. Okay. Well, I would like to hear, okay, about the journal, the Ashkali Mishonim. Anything you would like to share with us about how that got started, got going, and the purpose of it, and how it's working, and sort of the future of it, or anything you could share with us? Aha. Ako ka ko neo bibunagak ingojigo. Ingipigo gwejimiguk nij Anishinaabe bininiwak iwiti bimijigamag bege kendaso vigamigung. Ingipigo gwejimiguk ingiwo nij Anishinaabe bininiwak jitajikama niwisa oshkabewis mazanaiga nijinakadek. Iyo pia gapigikinu maguyan aja ka kanodama niwisa gaish chigeyan banje jigogwenandige kendaman yo jibuimuin. Ishkam gaish tajikama niyo gegetago ingi mawadisag ingyo netanishinaabe mujik kichia ya ak wenje bayan minawago ishkam gaish mawadisag beje kakiwenzi ban nibagije gaish nakazuban. Gaish mawadisag gegetago apane gaish abajutudio jibuimuin. Minawa gaish wijiwak. Bani man gipigo gwejimiga seman mino an gipiminik. Jiwi dukawa gwewene joshka bewisi viyan yema kataji mani duket. Apidash kapigo gwejimigo yan gegetago angi widukago. Windash ki kakigido kabegije kanishinabemok. Ki maji mani duke ngojigo jangaso tapaiganik kikishep. Minawa ki kakigido kabegijik anio nagoshik. Ashi bejigo tapaiganik ngojigo gipuni gijwe. Ninda shwin gipego gwejimig jiwi dabimak. Minawa jiwi dukawak jimushkina tuwago do pagan gemage gego ishchige anima. Mikia gapigikinu magu yani o jibuimuin gaiji bizindamani yo. Minawa go ingige kendani yo. Ishkam ingige kendani yo sa gapewindamawit. Inginistotan. Ingi pawajige Anishinabemo mitago nondamaniu gaek dod mikia gaiji gijwe da. Bani ma dash gaiji na naga dwendaman gaish chigean gaiji nandigi kendaman yo jibuimuin. Ingi piwindamaga wia. Gishpin no waj wagi kendasuyin. Gishpin no waj wagi kendaman yo jibuimuin. Gedat tajikan yusa ojibi igewin. Geda ojibi an yusa nondaman. Geda nandige kendani makea. Gegetago angi tajikani makea gawin dash ingi ojibi anzin gego gechi twawen dagwak. Minawa gaiji mawdisago kiwenziban nibagija gaiji nakazaban abedin ki bidu ni ukagiga makakus. Minawa gaiji atuyanima gawin ingi bindiga dusinima wigi waming gemakataji mani duket. Mietago wakaigani. Minawa je wakanodang
Gego gai nakamiga gia ga shit. Gawin we ka in giabaja tusin ga giga maka kuns gishbina we ka tajindang gego gech twawin dawak. Mietago gaiji ganoda mawad ga pia nakamiga gia ga shiwat. Gema ge kenda mawat yo gai nakamiga ko mat siviniwang. Minawago o hakiwezi ban o gikanodan gego gia nakamiga gia ga shit. Nga pabakio said Pijina ga wabama do dabanan gemage Pijina gaiji o disaga makadewi as ge machamokoman anoja go gego o gi mekwendan o hokiwenziban bani madash ga pi gaiji abaji toyanyo ga gigido makakuns ingigo go enishinabe wisidun Haninda nishinabek o denenda nawa gishbenawia abajatut yusa ojibi agawin mietago tajikang ojibi agawin migawin guayak gishbenawia wat tajikang yusa nishinabe moin eji nishinabe wisidut gegetago o tajikan yusa bizendamowin appanengi bizendan yuekidut minawaga gaji bizendaman apane gana bajago medaching ga bizendaman yu ekidot bani madash ga shkwa nishinabe wisuduyan angodanong ingiga kendan okina ga tabajmotawiya mikea gaji widu kago yan na watch gaji nandegi kendaman yo jiboimuin minawago gaji nishinabe wisuduyan angodanong gawin ingiga kenda zinan niyo ikadowinan ga abajatuat minawa ingi kagwejamak awego ne no ikadowin gawin ingi kenda zin dibishkua jishkim miyo bejik ikadowin gawin ingiga kenda zin tamasin ga nondaman awego ne no ikadowin gigi ikid ogi jishkiman bani madash ogi jishkimigun awego ne no ikadowin minawa ingi bewindamak anishinabemok gishbena wia wakanonat awia nishinaben wija nishinaben gana bajago jimimigo shkajiat gema ge jigagizamat o da bajatone o ninjining kadan ge jishkimat dibishko wanishkweat mikia eji abadaki wikadwen ingi kid mikia gaiji gikino mowit oshki ikadowin minawa ingi nishinabe wisidun ingi tunima jagina shimunge minawa ingi unish nishinabe wininiwa ga dajimagik ingi pigo gwejimiguk je abaja tuyaniu ga nishinabe wisiduyan je tuyani mazanaiganing oshka bewis mazanaiganing ejina kadik minawa gegetago ingi jichige nongam nijing inda subibu nijing indoji tonan inyo oshka bewis mazanaiganan minawago yo gagigido makakuns o da abaja tunawa jibizendamawat yusa ga ekadowad ingyo getchia yaak minawa agindamawad iyo mikia eji widu kage magak yusa oshka bewis mazanaigan anishinabek gishbin wa bizendamawad yo jiboimuin o da bizendanawa gishbin wa gagwe nishinabe wisidowad yo jiboimuin o da gagwe nishinabe wisidonawa gishbin wa agindamawad yo jiboimuin jigagwe gwayak o gijwewat gegetago da eji chigewak minwa do bizendanawa yo gagigido makakuns jigi kendamawad gishbin gwayak o gijwewat anojago kea ge abadak yo jiboimuin minawa eji bizendawagig eji bizendawagwa ingyu netani shinabemujik ge kendaso jiga tuad gego mazanaiganing gegetago o dishpaden danawa yusa eji wabendamawat tibishku miskwana kwad bejik eshina kazut gikakigido nawaj washime nijo daba iganan gikakigido mietago jiboimud gawin wika o giabaja tusin yu jagina shimuin gaiji kakigidot minawangi nishinabe wistun
a pidash kai ji bizendang nitam o gimin wendana o gimin wendan you ga wabendang ga bizendang nasab geo ni bagijik ke get to go gi spenemo pi ga ji wabendang yo minwa o ni janesa a peji so go min wendana wa me mindige iskwa ma jada wi ji bizendang yo on ni jishin mi wenji taji kamaniyo mi no a panen taji kanyo oshka bevis mazanaigan a pegish ge we do kage magakiyo mi no a nibu a nishinabek we do kage wak debishku be bami bines nibu a nishinabek o the tonawa de bajmo wenanyama debishku wenji bawa dingi nishinabek bangi go bakani ji giju ewa de ma mi no a nijishin gish benibo nishinabek ayamawa de bajimo wenan minawago ngikinu maadi wenan ima sa oshka bevis mazana iganin get to go the we do kage magat mi wenendama. Did you want any English too or no? All of it. Thanks for watching today. I'm Anton Troyer. Let's keep in touch. I'm active on social media, and my website has lots of information on my books, speaking engagements, free Ojibwe language resources, resources for teachers, and more. Miigwech.